kumagara. You know, there are people who are very casual about travel. Yes. Hey, do you are the kilometer giri? No, can you go and read a kumagara? They're very casual. Yes. And there are people who will make a lot of noise on the makutam. I think those yoga ni get exposure. Tono kwa mundo gothimo batha gwakere. It's actually kitu kidogo tu. Utamurata witu wa mitiri. Ndugiuka kumwaho. Athimo batha. No andu amwe wa weekend you know thie Nyeri. Weekend you know de Karioa. Yes. And there are people who go to Meru, Isiolo, Marsabit, and they are good. Ona kwe mundu gutegera Kampala na acoke. Wega biyo. Tario haha Naivasha. Ona muratoria witu wito muchina wa chemistry. Ni mwa athimo-ini. Wa muhore after a day or two ria ndambete kuyuka New York kidogo. He's very casual. Very. Nadara tu ucio tari undu. No, me I go to New York, you will know. Right from the time I am boarding. New York. Yes. Similarly, here no miumagarire ya ori. Makuanagia nage ona ndungiciria ekundu arathi. You see, there are people, especially ladies, taruko gitu kanira athi na nyuki a day or two. Oh, you got to kugwetu ati erwo tu niturara automatically ondo ucio wetagia suitcase inya. Ati handu ha guthio. Yes. Hararo ndaguthia coke. Yes. Kuna kulala. Yes. They literally pack the entire wardrobe. Giyoka muria tere. Chuali. Like for real. For suale lile. Lile. There are people who even carry unnecessary garments. Okay, go mwathi muiga. Agwete nginya swimming costume. Alikuwa no aguthi undu. Twikore swimo. Yes. No. So there are people who pack. Kwaja ladies. Yes. Umenya ladies bag yemwe koragwo ya skin care routine. Yes. Suitcase yaku ngima ina sunscreen. No karigo urakuwa sunscreen na mwathie nyandarwa. Agana kuone kuri ba. Sunscreen ti aba. Toko egita. Digene mamenyerire. Yes. Everywhere, anywhere. Yes. No nginya hakenya muyo. Acoke akuwe makeup kit. Acoke akuwe maguta mane metagwo moisturizer. Skin tone cleanser. Bagi ngima. Akireta guthama na nyumba. Na murathie. Nigetha murare kundu ku murokere event mwareke event murare muroke guka no akuete indo cingi sustain arume anana wiki ithatu. Ni kuri andu ariri aigua kwenda kurara ri. Yes. Ni heaga room. Yes. No murare beyond uria mubangite. Even then there are people who overdo. Ona arume kore makuanagia. Yes. To murume ukiumagara handu ukora thikũ ithatu ri. Gukua suitcase igukirite iru ri. Hiyo ni ku overdo. Na si ngabo ni humu tu. Yora murume akuete suitcase oike na suitcase yamukinyete Johero nena bagi mogo. Na tiguthamio. Mwanaume na jeans mbili za black. Yes. Kiatu iko kwa mguu. Yes. Okuwe uria cietagwo buruta na open. Na icio ni ciaraga suitcase. Belt ye mwiri. Yes.
Niki kingi. Na t-shirt gapi? 2. Kuisha maneno. Wewe uko BA. Sabuni utanunua huko unaenda watu wanaoganga. Ladies mugaru mutu kuwata guthio kore hihi gutari. Cleanser huthagira. Ndigucia ni endagio muno kuria guo mari ira. Na jamu gaka kangi gagwikira njuiri githie bafu shaki no they carry makua nginya eto overnight robe iria cia thungu riu robe iyo sasa ni kuova du na magakua nginya maratu maria makona maitho haha na hendio athikiru ri no, some people overdo. Ukora kwaja ndu mage mwana wa bereri na mei ni marathimetwo ri mwathani na gakari ri makua nginya ga pram gatroli gaka getawatia the baby pram gaka gutwarithia mwana oguo na mwathie akarengo na gutie kundu kangitwariru no muthira na rami mina muri gana mwathie yororo kuria miru no, there are people who move. Yes. And there are also some ladies who are very casual. Yeah, imoda. Maragire kuoyo kwa jezi. Especially meho mekira safari boot. No, they travel light. Yes. Kabagi okani. And mati kuwa handbag. No kabagi kanini tu. Yeah. And they are good. Yes. Wako sawa. But they are ladies. Ona no imundu wake, asione. Kama vie Dubai. Mekira suitcase inya. Kagwa biyoko. Kagwa gewate. Dubai ereko. Mathi aruringu. Kasi mwanaume hata washindani yagi na tooth brush. Hei ndo cingiriga na we mundu mwanadu make. Yes. Tooth brush yake rio kuma uteri ri rako. Ugathi ukagura hau. Na gata waka rako kaiga no kamagego. Yes. Thamuni kuo mundu ni akua akuringana na gikiro kia uteri ri rathi kuigirira. Tondu gwe thamuni gake gako kaiga na ruhi. Na mbere gatihinguka ndio ngoro we muigo moko akaya ko kana huthuiti koko heto ta thifu ana patiko kana ke patiko getungu ruo ne kuaga Gura kwa ndo makua nginya happy kisia guthambia ciono cia kuria marathi. No, some people are hypersensitive. Yes. Sanitizer do. Kusho. Na kwa wipes. Yes, wipes. Magua nginya mutu yo mundu ehumbira natuo maitho ndege-ini. No tuikite wetue ni kia inya ndo makwirораgira komete tuikite tue ni kia inya tiguo ndukone ucunge tunya mutu ni tuwa ndege itwa muna ndege ti ndege yathi titwa libera no thirifti-ini chatu wikite maitho guo niguo cunge na uraigua ni ngurirwo hau meru na wakinywa ni chatu ri riu no urio cia kuingira. Yes. Suitcase cio cia kuinsista gari cikaguthwo bundi iguru na ikakania na gakonia ga karati
Akora he gĩcoo gĩkũigĩtwo hau. Na me suitcase Nyandarua itiĩtwaraga na bara. Yũthaganwo ningĩ nĩ andũ a kũmĩũmba kĩande. Yore, kaunti iria igĩrĩ suitcase ciĩtwaraga na bara wega. No ya Nairobi And some parts of Kiambu. Nja wa kũu. Igũtwĩra atĩ wathiĩ merere atĩ suitcase ũharũrũkio. Warĩrie suitcase na wathiĩ Gaturi. Nĩ nyamũ yũmbwo kĩande. Atĩ wĩrari atĩ ume ũharũrũke kwanjia. Nĩ ũrathiĩ bathi. Nĩ ũrathiĩ bathi Magena kũrĩa kwa mĩrukĩ ya Kambacainĩ. Kũu suitcase ndĩngĩtwara na magũrũ mayo. Hakuna. Ti icagi nyingĩ suitcase ĩkinyaga kĩhingo-inĩ. Okorwo ti ndoro nĩ nyeki ikũrĩrĩire renji. Kwĩ andũ makĩrũragia ĩ. No ũkona yathiĩ ĩgĩũkĩragio nĩ kũng'aũka. Ĩrakĩenda na bote mĩoro. Mĩoro acio ume ũthiĩ na suitcase. Ũrisikia wapi? Mĩoro hanene ũngĩtwarithia suitcase rĩ. Yes. Nĩ wacuka harĩa Mĩoro stage. Yes. Rami-inĩ nginya harĩa center-inĩ ya macani. Bas, mwisho. Gwitũ na ndĩngĩkinya haha kanitha-inĩ. Waumĩra gĩthũngũri haha kĩragwo ha mĩranji rĩ. Ũrehe haha he kĩbaũ gĩa secondary rĩ. Hau nĩho ũkũmĩgũthĩra kĩande. Ĩrakĩenda na bote.